So motho a ka nna ke a o blame le monna hao le ene ke a mo blame on the other hand banna ba tshwanetse gore ba stop o relax ba stop o relaxa go le sure gore o nyaka o na le mosadi mo ngwadise somewhere like mo ngwadise somewhere and another thing e ke e boneng ko gore situational na it's tricky ne cause ba dirile protection order ene le agile the room tse le diagile kae le diagile ka standing sa papa hae like title deed e ngwadisitse ka title deed sa bitsa ka papa hae Mmatswale o na le motse wa hae a re bolele ka motho o dula mo still tšeo a di bereke mathata no re ke ne ka ramolao title deed e botlhokwa title deed e ngwadisitse ka mang and the only fair thing e ba ka e dirang ko gore if ba nyako o na diromo tsela ba o buy out ke ntho e leng fair if ba nyaka go dula ka kwa a ba o buy out diromo le di dirile ka bokae ba o fe tšhelete ya gangwanyana ka o pake o tsamaye o agela bana ba gao lapa cause the more delay the process ha re tsebe gore na sela sa se tlhagetseng papa I mean monna hao se ka feletsa se tlhagela ngwana hao na because moloi o bereka ka mogo if they can't get to you ba go after the kids and o gotshela gore bana ba sale soft a bana e sale bana wa understand so nto o ilwang ke nto a semoya ke ndo re lwene nyaka gore o rapele o eme ka maoto o rapele because if monna go botse diphiri tse dika ya bontsha gore o sa tlhokomele o tlo tswa ka lebokisi o tlo tswa ka lebokisi it's tricky the only thing o ka dirang gore ba o buy out that's the only thing o ka dira I'm willing to let go of everything nka se lo lena ka lapeng la monna hao nyaka lawyera ba negotiate ba dule fase a ba o buy out diromo tsela di agile ke monna hao and also o ska fora ke motho le ba ka o botsa ba re he ba sa o nyale e ba sa o nyala molao o re ge o ka dula le monna for maybe my 8 years correct me ma 8 years somewhere there ma 7 years o ka dula le monna nako e telele monna ke I mean you are his spouse o spouse sa hae ke cohabitation right o spouse sa mang sa monna wa hae o dutse le yena wena ba re ngwadisa like ke tla re ba ba ngwadisa not nna e le ska ntshwara ba ba ngwadisa meberekong wa understand go dula le motho o entitled to his assets o entitled to his assets so that's go botsa ke reng ba se go botsa maka ba re he motho ba sa go nyala tšwa di bereke ba sa nyala kae o dutse le nna for how long ga ba lwa le belele kae ge monna ba palla kwa toilet ke motšea ke misha toilet e be le kae ge be ke founa e be le sa sware di phone ba bang ge be ke founa e be le no bola le nna ke le phone le la modiralang yet you want to claim everything you want to claim his assets for who how and another thing I think enka o upload for yona ko gore o nyako include like you are fighting not for your children like not for bana ba hao fela but le for bana ba hae ba bang basadi ba bantši they don't even do that they don't even care so that's what I get for that like o mosadi and ebile o ska regret nto ngwe le ngwe o e dirileng for monna wa hao ke phela ke botsa batho ke re le godimo le a bona rena re ka no ba re le batho ba lefase re sa tsebe selo re sa bone gore maybe re fela re nagana gore maybe le godimo ga le bone but nto ngwe le ngwe o e diretseng monna hao le nouso tlo no go protect I bet he's with you all the way where is he o nagana eng why what if dilo tse leng gore o di pakile di a direga now ke mmereko wa hae ya gore e be lengeloe a o šireletse bana ba hae a šireletse le wena what do I do please o ska riska bophelo ba hao o ska dira di-mistakes tse le gore o di dirile o ska dira di-mistakes tse le gore le wena o di dirile the time e ba sa phela o ska relaxa fight for your kids fight for yourself le ene mothabiša because ha ba le kwa le godimo le bona ba nyako le rena re ilwe ka maoto re ba kgopela where are you
O ntšhile ka hara mathata. O mo kae? O reng? He's there with you. Dipolelo di tlohele ke mabitla. Le ba ka reng, don't care about them. Don't care about them. So I wish you all the best. Ka this legal route e le leng ka hara yona, we don't want to talk about it because a re nyaka gore ro senyetse case. A ke nyako tsena ka hara yona. But o re ho le busy o e lwa nto o e lwang. O bule mahlo. Spiritual le wena o bule mahlo. Because o ka hlokofala bana, what's gonna happen? O ka hlokofala bana. O ka hlokofala le ka gare ga this process. Bale they don't even care. Balwa. Re nyaka ntwewe. And herelwa, we don't even know if ntwa bona ba lwa jo ka wena ka senama. Go sene nto o e tshepileng. Bona what if maybe ba na le di-weapon tsa bona, we don't know. Do you get? Wena kwena noši o na go le a lot to lose. Because o na le bana ba e leng gore o tshwanetse gore o ba protecte. O tshwanetse gore o phele le bana ba. Bana ba ska losa batswadi ba babedi. Ba le ba bangwe ba na le bomma o bona. Wena kwena noši o lwa go ntwa. So o ska go bala in the process. Ke ntwe ke go gopelang yona. Like, o ska go bala in the process. O ska riska maphelo a bana ba hao in the process. Find an amicable way to deal with this whole thing. Like, reaching to an agreement. It's okay to let go. It's okay to let go. And save your soul. And save your life. Or save your children's life. So, the only thing ko gore ba o buy out. Ha ba ka re o buy out o ka dumela. Yeah, I don't have a problem with it. At least. Ha ba o buy To have out. peace of mind. Yes, to have peace of mind. Le bana le phile life e right e normal. A se bophelo ntwe. Ene ba tseba. Ke mo bolemelela gore ka gore bo tseba. Why o sanka wa try go secure everything? Why o sanka wa no ngwadisha gona ge? But he's not here. And re ka re may his soul rest in peace. Mo leng ngwana re tshepe ebile re dumela gore moya hae o robetse. Because ha sa le bohlokong o fodile. Le lore go petere ge motho moya hae o robala a fodile. Than gore le wena go sokotše le ena sokole every day a be in pain. It was not easy for you. And le counseling le yona ke recommenda if a sanka wa try. Because le a hlokofetše so le di-memories tšela di tlo no boa. You know? Le ho ke something e le gore re pala le ko e lebala ka bontši anytime. Ya click ge ngwana a lwala. Nka bo le mo nka be go direga eng. Do you get? And you are still young. Love yourself. You are still young. Modimo sa tlo go blessa mengwaga e tlang. Now you have to start over. You are starting over now. Whoever a o hetileng mo tshwarena. Trust me, aba worth ebile le energy ya hao. Aba worth selo these people. Ke be ba sogane monna ga ba phela. Le no ka phela ka ntle le bone. We don't even care. So we are closing that chapter now, right? Say it. I'm closing that chapter. I'm closing that chapter. I want peace. I want peace. I want my sanity. I want my sanity. Yes. And then you are letting go. Okay, in your chapter, you're not doing it. You're not doing this for me. You're not doing this for you only. You're doing this for Bana. Right? Yes. With that said, go ne basadi ba bantši ba e leng gore ba in your situation, you know. Basadi ba bantši ba dira diphoso tše le wena o di dirile, right?
tja go le lo relationship ba kgone bona gore lerato a le gona, between banna ba bona le family ya bo bona, you get. Ba sa gapeletša gore ba amende dilo ba be right, like the same way you were doing with your husband. Bophelo mo advisor, baby, no, fix things with your family, make peace. No, bo try go ba the peacemaker. What advice will you like to give to like basadi ba ba so? Nna go bomme ka montle ge le khumane balekane ba lena ba sa twane le di-family tsa bona, learn to You stay can away look from into that that, camera. because dilo tše dingwe tša family o ka se kgone go di tsena ka mogare wa di kgona. Le ke thute gore ka mogo le khumaneng ba phela ka gona, sa mmakwala pele le ka mogo ba khumaneng ba phela ka gona. If ba sa boledisane ga ba boledisane, if ba boledisana ba boledisana. Le seke la itira nna gane bjale nna ke gobetše moyeng, ke gobetše too much, because nna ke ne ke leka gore ke re ke nyaka go godisa family, kante nna ke a igobatša nna moya. So e le khumane family di sa utlwane, ba seke a ba tlogele ka mokgwa ba ikhumaneng ka gona, because dilo tse dingwe o ka se kgone go di lokisa wa di kgona. Dilo tse dingwe di ba di tshenyele even before wena o tlhakana le yena. So o ka se nyake go lokisa ntho e le goreng a o e tsebe gore e thomile kae. Go tshwana le nna ke ne ke nyaka go lokisa ntho e le gore a ke tsebe gore e thomile kae. Yeah, that's what I can say to the women out there, to learn to stay away from dilo tse e le gore a ba di tsebe gore seed ya gona e thomile kae, di mmeletše kae. Okay. So go na le di mother-in-laws re na le pandemic ya di mother-in-laws, not di mother-in-laws fela, boragadi. Hey, boragadi gane ba jwang lena yo nama we. Hey, yeah. Hi. So okay, ke bile ke lebetse lo addressa the younger sister. Ke ragadi. Ke ragadi ne? Yeah, no. I know we have to address that woman. Jiki he monna phela o itiro ka re wa morata, o itiro ka le nna wa nrata, then monna hlokofala wa nchentshetša. What will you like to say to her? Ko go yena ke nyaka gore a tsebe gore o nkwešiša botlhoko. Ke ne ke sa lebelela gore nka dira ke yena sa se dira because a ke a tseba gore ke yena motlhotlhoetsi a dilo tše ka moka. O nyetswe, o ka no ba o sena bana be leng ba gago, e fela mara se o se dirang go nna ka bosigo se ka tswa se o diraga botlhoko bo nkwešang bo, o ka tswa ka bosigo le wena o bokwa. Ke ne ke mo tshepile, re bolela ka motho e le goreng ke ne ke re ga ke elwa le papa bana ba ka ke ne ke mo founela ke mo tlhalosetsa mathata a ka, e ba ena ntshedisang. Ke bolela ka motho e le goreng ke yena goile go fa ngwana ka leina, a re ngwana ka re ngwana o ke bokamoso, ke bokamoso bo botle. E fela yena today o kgona gore bana ba ue ga se bana ba botiae bja gobaneng wa ya ka nkweša botlhoko bo ke go bete moya o ngobaditše, o gobaditše moya wa ka, o robile pelo ya ka tsela ne ke sa lebelela ka yone. Ke ne ke o tshepile, ke ne ke beile tshepo ya ka yotlhe go wena. O ithubile pelo ya ka, pelo ya ka o ithubile. Ragadi ya bana ba ka yeo ke ne ke tshepile go yena, yeo papa bana ba ka
o ne a re le ha nka mo kgopisa ona founela a re wa mmona o thomile bosiu dirile 2-3 e tlo ba yena a re founela wa le rata golo wa le dieso e fela today ke yena nyaka go lahlela o ikemiseditse o tia lotho fase o ikemiseditse o be bana ba botiae batrena e fela ke re o lokile o tseba ntate modimo bane nna ke a tseba gore ha ona mo ke ba kgopisitseng ona ene nna dintweng tsotlhe tse e le goreng ba dia nna ke lwela bana baka ke lo nyakela bana ba ka bophelo fela gore ba nthuse ke godise bana ke sona seo ke se nyakang o bona a ke re ke nyako tseya motse wa bona a ke re ke nyako tseya eng e fela le nna ke nyaka gore bana ba ka ba gole o tshwana le bana ba bang monno le ona rata bana ba hae exactly o na sa nyake selo ka bana ba hae bana ba yona ba direla everything bana ba sa shote ka se so ha ke nyaka gore bana ba tle ba e feel that thing ya gore ha bana ntate yo wa 5 years o phela mpotšise each and everything manna nna ke hopotše papa I once ke ile ka bolela le yena ragadi ya ka re ke kgopela re mo zamele someone maybe a ka bolela le yena a tlo grow through monaganong wa hae a mo tlhalosetse ha ona motho a mphileng support yowe a nthusane ka bana ka ge ke le one ke chiwana ke na mme ke na papa ke setse ka botia ka le mong eo ke mo ratang ka pelo ka ka moka because ke kgona mo tlhalosetsa everything e tsalang o kgona ho nkeletsa mo nkeletsang gona ka ge a le gole o dula high Free State o berekela ona so I think gore family e tsere that advantage gore o e one a ona motho o e one e fela ke re go bona ke ba fan rate modimo se ba se dirang gona ba tlo bona ke ntate modimo nna ke matla ntwa ke lwele le bona ke lwele e fela ne bjale go fitlhile mo ke lapile a ke roba le bosigo le motshehare ke lala ke ipotšisa dipotšiso tseo ke hlokang dikarabo gore morena ntweng ye ke leng go yona pheletso ya ntwa e tlo ba eng ke nagane ke re morena ke tšee bophelo ba ka le ba bana ba kana ka re wa tshwa nke e le nna ya tlhokofetseng ntwa e leng gona e be e ka se be gona e fela ka ge o tule wa monna o tlame o sa le sokola nna gobaneng nna ke na le ho ipotšisa gore why ntate modimo a kgethile nna morwalo mokaka a di o fa nna gobaneng modimo o file a re take a sec o ngobaditše re ga di bana ba ka o ngobaditše botlhoko ka moka ke ya di bona matswala ke a mmona e fela ke lla ka re ga di mothušo bosigo le motshehare ke fela ke ipotšisa gore ka ge mmereko a o berekaneng o bereka ka batho re ka no re ke a part of social worker yeah re bolela ka social worker oh my god modimo o fa morero nna from ntwe ke dumelang go yona o se ka tsogolo a bola bana bawe ba sane le bright future le wena o se ka fela maatla no ba thabisa ke yona ntho ba e nyakane and as a he nka botse boro strong bang o se ka tenyatša he nka botse boro strong jwang modimo a ka se tsogole a ja motho leng gore o a tseba gore a ka phološa bana ba ka ba protect o go šile a tseba I know gore o boima I know le no go boima o ka se kgone go bona moraro wa hae no o ka se kgone le bona le gore na e ba try go dirang bophelong ba gago but one day you will see one day o tlo kgona go bona gore why modimo a kgonne go ba a kgethile go phološa wena I know azanka experience ntho leng gore o tsamaya ka gare ga yona I know
go lebelela bana ba kitchen every day botlhoko ba lekile kore ba nyako tšeela bana everything ntwa a ke na le 6 months ko na le 5 months Imagine. ke setse ke lwele dintwa tse dintšhi ba lekile ba re ba tseya dikoloi ke lwele ba lata ngwanyana mongwe ke ex ya hae ex ya monna wa ka. Yes. A ba tsebe agreement ya motshola ya those two people ba re ngwanyana la a tla tseya dikoloi ke tsa hae di rekilwe ke yena but ka ge ngwanyana ola o tseba nnete wa tseba gore e yena le monna ka di had an agreement so gore na dikoloi di rekilwe bjane bjale a ba tsebe gore motho o be a adimilwe tšhelete o be a maintainwa financially up until yena a tlo patela morago so o rile ga a patela fa bana ba ka tseya tšhelete la reka dikoloi ngwanyana ola o rile ga tla le maphodisa ka di 29 tsa May ka re ke gopelang ke se court a fitlha a bolele court gore ke gana ka dikoloi tša a ke re ke tsa gae a fitlha bolele gore ke gana ka dikoloi tsa gae and then nna ke nyaka proof ya go bontšha gore dikoloi ke tša a ntle le ka a valid proof ke tla be ke na le lawyer a ntle le ka proof ya gore dikoloi ke tša a zanga aya ka baka la gore wa tseba gore why wa tseba gore motshola a mo utswetsa tšhelete a dira eng no they had an agreement so family e lekile ka bojotlhe in a short period of time it's only 5 months a ke soka fola ke salela motho yola di rile ha di thoma ka re morena tšea botlhoko baka mphumule meyogo o be strong ke yeme ke lwele bana baka yo a mosadi ke lwele kore ke lwele to a point wa gore ba kore re rile ra zama ba di case tsa di protection order ha ikhumana because modimo le yena wa tseba nnete gore a zanye ka moharasa that's why ya sa ikhumana protection order so for now re setse ka yona yeo e re yang yona ka re 1st tsa October lo yona ke nyaka go ba botša gore a ba tsebe gore I won't back down if ga se ba ikemisetse gore ba dule fase le nna sa ngwana wa bona re boledišane ntwa ye e fele if ba sa elwa ke tlololwa mosadi for bana ba ka ke tlololwa up until my last breath mo lefaseng for bana ba monna wa ka ba leng gae ke nyaka gore ba tsebe gore nka se tswile ke ba tlhanoetse ke tlo ema le bone fitlhela mafelelong a mosadi shame gore re a lewa gore re a wina ke tlo ema le bona I'm doing this for bona because I don't think gore monna wa ka a ka o tsela monate nna bana ba le ke ba tswaleletse ntle hence family e nyaka ka moganowe nna ya ba ke busy ke phela monate o tlile go mfuralela and then for the family ba tlamehile ba tsebe gore motho ola seo ba leng busy ba se dira ona motho ola a se rate a se rate bene yena o tlilo lwa le nna o tlilo nthusa go lwa o tlilo nthusa go lwa although nna ntho e ntapisitse but e fela bona I'm willing with all my heart gore ke dule fase le bona please re boledisane ba mpotse ka re problem ke tšhelete a ona e nngwe no problem ke di-room ke lefa la monna ke problem ke tšhelete ya di-room of which di-room tse e le goreng di agilwe ke mane di-room tša gona o na le bana mošomo ene nka ba tseba gore ebile bona matla ke a bana botsebotse matla ke a bana ba gao ke a bana ba lebaka kwa ntle ke matla a bona ao le wena o beneficiary because o bo o dula le ena le wena o se ka tenyaja o beneficiary
o bo dula le ene o dutse le ena motho e be ba le kae go bo mo tlhokomela matswele for yena ke nyaka gore a dula tseba gore seo a ile reng wa se dira go nna o na le bana ba banyenyana officially ke ena ragadi ya bana baka seo a se dirang go nna se tlo dira ya ka bosimo modimo a ka no se dire e ka no tseya 6 years 10 years but eventually e tlo direga botlhoko dikeledi tsaka di ka se wele fase go mahala amen each and every day a ka rapela ke re morena ntwele morena ntwele e tle e re ga manaba a ka a eme ka maotwana ka go nkwesa o se dumele ka nna amen so a ke tsebe gore ge ba re bana ba ene bana ba ke ba rata kuku wa bona yo wa 5 years o rata kuku wa ka pelo ya ge yotlhe e fela ke rile ke bona kuku ya fitlha a sena taba le bana a gapha bana yo le wa ke rile ke mmotsa ka re a se kuku wa o yola a ra se kuku wa ka mma ka re ngwana ka hano for now a se kuku wa gago e tlo fitlha nako ya gore e be kuku wa gago for now a se kuku wa gago and then ngwana ka e understand that thing ngwana ka na kgona gore a mo fete fela ke ngwana na kgona gore a mo fete fela ka ke potsisa gore motho o na le tlhaloganyo yona e o ya o tshwarana na sena se ba le ena ebile na sa bontse le gore ke bolela ka motho e le gore ke ena mo rutileng go lesa pampers ke ena mo rutileng go bolela o mo rata go feta but ke rela ke bona gore ba ka mogola le baneng ka ke potsisa gore ge ba dira so motho ba a ona gore ba ka rata bana baka ba paletswe ko rata ngwana wa bona ngwana wa bona ba paletswe ko mo fa lerato la botswadi ba paletswe ko go ba mme ngwaneng wa bona so go baneng baka yo ba mane so gore nna le bana ba ka ba le relationship le bona kgotsa a bana yona a ke na bothata le yona ka ge e rile ga ba ilwa ba thoma ba bolela gore bana a se ba kana ka kwa a se ba yona ba e so ratang yona I was waiting for gore re dire di-DNA test because ba rile as family e boletse e rile ba dire di-DNA test so nna I like yona like ke ne ke e emetse ka maoto a mabedi and ke ne ke e wisha gore e direge because ne ke tlilo ba sua because nna I know very well gore bana ba leke ba bona yona ke ne ke tlilo ba sua nka se ba utole bothoko but then unfortunately dilo da di fitlha to that point re fitlha ko court way ya protection order magistrate a kgona bona gore there's a dispute kwa a dismiss that application ya bona so now like when it comes to my kids like I'll do anything to protect or make sure gore ba sharp mo life bana ba ka sokole papa bona berekile boima motho lo berekile boima ore o berekile boima a direla bana ba hae so bona ba nyaka gore ba fitlhe fela ka uno tšea ka dilo tse le gore a ba tsebe gore na di tlile bjana ba paletswe le ko moletela lo batho ba ne ba ke potsisa gore kore ba paletswe le ko moletela re 3 months imagine dilo tsa ona di thomile earlier before bile ba mara ke re ba thomile go tshwenya before bile ba mmoloka monna modimo wow ba paletswe ko emela even le 3 months like how do you do that ne ke phela ke tshokere ha swa bola lo bola e setse le up and down sure so motho wa ona o robala bjane ka khutso o robela bjane ba robala lo robala a ke tshepe ba robala nna ragadi o itse my point ragadi that person yo a modimo ke nyaka ntate modimo a mpolokele yena ke nyaka ntate modimo a mpolokele yena a ke mo shetse anything bad ragadi a bana that person ne ke morata yo
gane wa ile boragadi ka moka gape o ka re bile bommatswa le ba kaonenyana mara boragadi yo boragadi ya bana ba rena yes that person na le pelong yo like she was my shoulder to cry on like ntho ngwe le nngwe e botega ntshwenya ka yona ne ke botja yena. She was the first person a ke tshwara phone ke founela yena a ke tshwara phone ke direla yena callback. Ha ke le ko gae motho la swang kenyetsa tšhelete ke tshwara phone ke direla yena wa mona a so kenye tšhelete ngwana ana pampers like that person ke ho baditšwe ke yena yo ke yena ho baditšeng moyeng. okay ka re ya tswalela o file ragadi molaetša o file mmatswale molaetša o file basadi ka montle molaetša and nna ntho I think setse le nna ke o file molaetša go tswa go nna gore tia o be strong and o ska shikinyega lwela bana mara o be careful because nto e lwang e spiritual like re ka no ba re e bona but e spiritual wa understanda so tia nka stanelle go advice gantse ke rata go botša batho di-advice e be nka botša gore na o ka advisa batho ba e leng gore ba re ke masione ba ya dingakeng but I don't want to poke that you know yeah so one thing that I've learned from this episode bantase ko gore ba bo monna ba tshwanetse gore ba tsebe their place. You have to know your place. You have to know your place. Monna ga a nyala mosadi ga a monyalele wena o monyalela yena and o monyala ka lebaka la gore a rata mosadi wa hae especially boragadi na re sentšeng re na bomakoti re sentšeng di-girlfriend tša bobuti ya lena ba sentše eng go ba lenyake banna le nyake bobuti ba lena ba nyalwa wa le re botse re tla tlogela go ratana le bone le re botse tlogelang boloi mane pelo ke sera sa hao and one thing about karma when it comes it doesn't knock e tlo tla go wena ya tla go baneng ba gago ya tla go ditlogolo tša gago and you will suffer the same pain o mo kušitšeng yona e tlo tla go wena e tlo tla go bana ba gago e tlo tla bona wena ragadi I'm watching you. With that said ha o nento ngwe nka nyaka go e bolela. Do you have anything to share? I think episode is more than 2 hours, right? Or 2 hours to say. Anyway, yes, with that said, Bantase, I don't know. Unyaka ro direleng from the reality with Dolphin because one thing about this episode it will reach to the tse so ke eng nto ka nyaka from us from the society whoever who's watching o leng gore o nyaka go lahlela letsogo or o leng gore o nyaka go thusha ke eng nto ka e gopelang from rena ntho ka e gopelang go lena I think ke toka counseling gore ke kgone go fola and then maybe anka khumana mmereko or something to keep me busy. Okay. Ke ske ka relaya ho yona tšhelete ya di-room of which ke sa tsebe gore na at the end of the day what will happen. Ke berekele bana ba ka. I think that's all. Okay. Yes, guys, ka mokgwa re tlang re dira ka gona mo the reality with Dolphin. We know how we roll. So he di guest di tlo venta ha di nyako bolela le Dolphin fela di tla di tshepa bile di dumela gore se ba se sharang on this platform se tlo reach out to you guys se tlo fodisha lena ba bangwe ba ileng gore le sepela ka gare ga tsela ya sepetšeng ka gare ga yona le e leng gore o sa sepela ka gare ga yona so se a se gopelang ke mošomo ke gopela le mothušeng ke a tseba like you guys came through for me ka lesego so yeah please guys mothušeng ka mošomo monna a tlokofala re ema ka maoto ra bereka akere re ema ka maoto ra bereka le he o dula le monna owe basadi a re berekeng ke bolela le mosadi o mollo mongwe a re berekeng tseba gore monna ga gona o ngwadišitše willing na number 1 tseba gore na o eme kae in that relationship anger
If monna o ikemišeditše go nyala, a go nyale sa le gone bjale. Life is too short. A put a ring on it. O be Mrs. O tla go nyala if o ikemišeditše o tlo go nyala. And le ga go nyetše o ska relaxa. Ba bo monna ba ikemišeditše gore senyetša maphelo. Ba bo monna ba ikemišeditše gore senyetša maphelo. So basadi a re emeng ka maoto. Be independent. It's okay, ngwana gešo, go rekiša magwinya tseleng. It's okay, ngwana gešo, go rekiša dipotata tseleng. Mosadi ema ka maoto bereke. O ska dependa go monna because monna ka o change at any time. Skare my husband, yes, we love them, banna our le ba ya di healing re ba latelela. Mara o ska relaxa too much. Bereka o berekele bana ba gago. Gore the time he monna hao a tloga mo lefaseng le ga ka tloga sa go šiela selo bana ba kgone ja ka gae. That's one thing that I've learned from this episode. And with that said, have a lovely day. And if you would like to have a sit down with me, do not hesitate to contact me on this number 072-711-7917. Let me be that safe space for you. Bye.